Очекуваш ли ваков почеток на сезоната? Pa ne znam šta da kažem, mnogo sam srećan što je ovakav početak. Moj derbi u Ligi šampiona i odmah 4 od 4, to je fantastično, stvarno ova ekipa je fantastična i mislim da ljudi vide koliko ginemo za ovaj klub i na terenu i koliko se ponašamo sportski pre svega i fair i korektno naspram suprotne ekipe i dajemo sve od sebe, zato je ovo sve ovako. Ти си еден од најконстантните во Вардар. На што се должи добрата форма? Pa dobar trening, podrška, velika podrška moje ekipe, to je celog kluba, celog Vardara da kažem, dobar rad sa trenerom Dejanom Perićem i to daje rezultat i nadam se da će tako nastaviti. Веројатно најголемиот конкурент за првото место Рајне Карловен денеска изгуби. Што беше пресудно за победата на Вардар? Ja mislim da je presudno zato što celu utakmicu smo verovali da možemo da pobedimo i kad smo gubili i kad smo poveli i kad su nas stigli i opet oni poveli, mi smo verovali u pobedu i ta želja nas je ostvarila. Имаат препознатлива 7-6 игра, денеска не им успеа во целост. Колку Вардар се спремаше за таков тип на напад? Pa iskreno nisam kompetentan da pričam o spremanju ekipe. Ja više s njima pričam o našoj odbrani, kako ćemo nešto da branimo, kako se dogovaramo za posebne igrače, ali i to kako oni igraju odbranu i kako se oni spremaju. Денеска прв пат полни трибините во Јана Сандански. Iskreno, mnogo sam čuo o ovome i gledao sam prethodnih 10 godina na TV-u kako ovo sve izgleda i evo sad sam doživeo ovde i mogu reći da živim jedan svoj san ovde u Vardaru, da je ovo nešto nevjerovatno i sve želje mi se ostvaruju i nadam se da će ovako i biti u budućnosti. Stvarno sve pohvale za ovakvu publiku i za ovakvu atmosferu, oduševljen sam. Hvala i vam.